Yes, mwithikisia na museise wa Athiani FM mwaka ni wathela mwaka wa 2025 mwaka ula wina maundu maingi mwaka ula twambiliilio nesa na Ngai atuteithia taumine nesa oundu aingi tabangithite kwika na ni vinda vithikie vinda ya kutania sikukuu ya isiawa ya Mwokozi Yesu Kristo. Ila ni sikukuu ya kwisania kutanania na andu aingi gukomana ivindani ya masikukuu na ibindani ya masikuku ni mwenda unena na matileva maitu ala mekitha maiku andu maitu kumumisio ni mwe kwatwa isio ningi maikire kanne mati ya emia na metalala yikitu yotoi na utoi wangali nigathu sobe mathayo ma andu maitu na tuikire kanne mabika misini na kutana na andu mo otono wangite ibindani ya masikuku otau ni okulia mwithikise wikire kanane waisania nolote nacho nikenda tuende na kuona nyawendo ibindani ya sikukuu ya Kisimisi na ibindani ya sikukuu ya 10 mwaka otau ni okulia mwithikise na museise wa Athiani FM uende na ututwika undu uende na ututwika wambilio tukija kuma mwaka ni wa 2025 January wambiye na itu twamina na kutukulia ndino mwaka wa 2026 uende na ututwika no yende na kwithikise mitambo ya Athiani FM wasa witu vina witu mwa mesani ya Athiani FM na mesani ya mauvoto kwa kuendea na kuodhiania kuendea na kuorebe chonde kila kio kitaka isioni sionde ndikana kana Athiani FM no mathiania imba ya mukamba na tuendea na kuodhiania yuko kana kila kisio kila bandu itho ya Athiani ekeria wo hiyo sadikidie na diwe kama maundu ala maukweto mwene na mwithukisa wa Athiani FM nye neta wajaviske moyo wanzio ka tukoma na ndino itho ya mauvo kila kwa milili yangi na wakatano kuambia saa 10 cia muthenya ngina saa 3 cia wiyo na ingi tuyuko manandini wa Athiani wanzani kilo wa thanthatu kuambia saa 8 ngina saa 1 wa wiyo ni kuendea sikukuu nzio ya Kisimisi na mwaka mweo. Merry Christmas and Happy New Year 2026.